Siagami etana kuae matuliri unenarengi kafe nari tengah sepi bani gapaja ia madena iye esoe lisuri onrong utamana puang Allah Ta'ala. Ia tutumu panapase makale-kale maberurimu rina ati mawatange macaka nasi bawang sapa nalino dena masilang pada curita engkau matahari mundrina tawa-tawa ini nawali isu maka saksi pasaleng maberu dene gagapa tina pesene ni apakah solang-olang letu pajana pase makale-kale teteka matendre untuk idi eloku. Degaga matendre rilalen lino manena lisuri onrong aselengena riolona mapale manena riolona wetue makasule ia ritu rupa tahu biasakah pono paja maka solang si bawa dena pane ini asewa elo kupasi dapi manena iye untuk atuong-tuonge pasaleng maberu dene gagapa jana bana wetue
bapa salengidi manenungen. Siagami tanah kuai matuli unenerengi kafena di tengah sepi bani gapaja ia madenai esoe lisuri onrong mutamana puang Allah Ta'ala. Tutumu panapase makale-kale maberuri mundrina ati mawatange macakan nasi bawang sapanalino denawa-nawa pasule mawatang takale pamasilaung pada curite engkau wae matahari mundrina tawa-tawae ini nawalisu maka saksi pasaleng maberu dene gagap pajana bana wetue maderu malalo puange misengi mati nuluna tie moni mapidi tuonge tetina pesenenia pakasolang-olang letu pajana pase makale-kale tete kamatenre untuk idi eloku. Degaga matenre rilalena lino manenali suri ondrong aselengengna riolo nama pale manena riolo na wetue makasule nawa-nawa iaritu rupa tau biasaka pono pajama kasolang si bawah dena pane ini asewa eloku pasi dapi manena iye untuk tuong-tuonge Te
pasaleng maberu dene gaga panjana bana wetue maderu malalo buange misengi mati nuluna atie moni mapidi atuong tuonge tetina pesene nia pakasolang-olang letu pajana pase makale-kale teteka matendre untuk idi eloku nareko mati denana gagalisu enggarang icina eri lalena aberue sabatuong-tuonge tenia pasaleng aleku sabab pasal